Ila tinzaba imhlolo yethu Namuhla sithi Ishumayelo deSindvu uvuselwa nguye Lethumusa Mukele Simelane. Ngihamba naye enhlakanipho Nzimanze. Umntukulu lo wamkhumbi Ngcamphalala. Siyakuvusela ngwane. Siyakuvusela sive samswati lomnyama kulaba lithuli. Lo dungandaba waseMampondweni, lo dungandaba wasembelebeleni. Sincane nje isifundo sethu namhla. Lesifundo lesi sicela kusendlulisa kulolusha leselukhona. Vala umnyango wasemuva. Angiphinzi. Funzani kuvala iminyango. Ungaphumi eminyango ungavali. Angikubeke nje in the literal sense bakusho njalo ngesilungu. Labantwana laba lesisibatala nyalo umthuma endlini avule athathe lutho aphume sekubita ukuthi utshele yena futhi sihambe yovala lapha eminyango phela ukhanze kuvaliwe. Asesifunze kuyivala iminyango. Sivaleni iminyango. Ikhona iminyango lesishiya ivulekile ubone lokuthi leminyango lo muntu hayi ukuthi ushiya uvulekile nje wentela ukuthi kulolu hambo lwakhe lolisuka kaManzini lo liyespiki asina kendlule embaka bana kendlule eminyokana bona ukuthi sekuyenyukela lokufika lespiki ajike ngoba uyathi singishiye ngivulile lemvu ulithatheleni lo hambo kanzi ushiya uvulile le aningivu valani iminyango vala umnyango lophuma kuwo. Asesitifundise lo mkhuba singemajaha ukuthi nangithatha umfati nase ngingakha sinqumo sokuthi kule ntombi tamtonke leti ngithatha lo uba ngumfati lele ngimthatha ko lengimenta ube ngumfati akabe ngumfati vele ngingamthatha umntwana abantu ngimbeke la kanzi ineminyango lemnyelo sengiseyivulile mbekela lo mntwana abantu awulali nalakhaya awusala la yena busy wena lekubo girlfriend usehledi yena la lokwendawo nje kufuka umtalisi awavala iminyango wena sebhizi labo girlfriend lengaphandle nalabo sisi asebafunze umkhube ukuthi lenjalo selingithethe la ngenta umfati lingente umuntu ebantwini angivale leminyango yalabantu basemuva bese nale minyango levalekile na sayifunze lokuvaleka ngona yile nyinkingi uve ukuthi Zibanibanyana sewenzile uve umfana uyakhuluma ukuthi ngidake ngive loyo wami loyo ngidake ngive ase ngimtextele nyalo hi baby unjani akathi impendulo nangabe ke kuntengentenge lesiyavela impendulo yesidale ngiyaphila sithandwa sami lesihle athi buku wenzile lo asesifunze kwathi sinzaba yemuntu ihamba kakhulu kunaye ukhona umuntu ohamba ayoshada ukhanze kusinemuntu wesifazane lo wathi konke le story wathi konke ukuthi ushadile wena manje uvalela ile ngoba uyathi silona ngemiyekelo lo ngidake ngibone isilomshado wakutelwa sita kanganani leni mina ngingumnyango la shiyanga uvali ngiyathi utawubuya la kimi edalo ngihlola nini mina buya sithandwa sami sengifuna silamise futhi nyalo uvala nini lo mnyango lo lemvu angabuthi umuntu okhashana nami ngisekhathi ngibuta wena kepha lo mnyango losemuva uvalile yini lo lothi uphila naye nyalo noma lo lothanzana naye nyalo lele minye iminyango le ngala ngemva kwakho lebe ikhona angakefiki lo noma lothi nakafika wakhanza ukuthi isekhona ivulekile so ivalile yini bakhona labanye lekuthi nakangena emshadweni kwanze ukuthi umshado lomhlophe usinakangena lapha esontweni usuka qalata singabe Zibanibanyana ngeke azabe khona yini nakuthiwa ukhona yini lophikisa lo uyashaya ivalo loncane sinake sukuma Zibanibanyana la ngisenkingeni lo mnyango wavalwa lo asasifunze kuvala iminyango asifunze kuvala iminyango uqala lemvaleke umntwana nomthuma lapha endlini
asinaka uyabuya umjikisi mhlambe uvala umnyango lo kanzi uvaliwe lo mnyango lo funza mntwana nami kuvala umnyango na uphuma eminyango vala ngentela ini bana nami lokufundisa lokho ngifuna ukufundisa kusiwati kokuthi wabuka la ngemuva uyavala unganokhanza lengqondo yakho ithi la ngemuva usengabuyela khona ngikumuntu wesifazana nakaphuma aya emtini aya kuyokwenza uthi nakaphuma lapha esibayeni lapha sekaphumile endlini kagogo sekaphuma aya lapha ngephandle namhla sekunemagede so uya egedeni lolo thwele umthwalo akabuke emva kusho kuthini no point of return sine lesake zaba nenhlanhla egibela indiza now sendizeni naseyiduma lendiza seyidumela kusinyalo seyahamba kuyaccount lapha etulo kwaze kwathi 3 2 1 kwafika ku1 kuthi no point of return because noma ngabe sekusele licingo lapha bayeta abantwana bagijima nalo sonke babuka ngelifastelo uthi jikani nalo ngoba there is no point of return ngicela ukukubuza mingakho iminyango loyivalile wena la ukhona khona bakhona labanye lefuna ukuthi bafundzise ukuthi uyavala umnyango wa ex girlfriend na ufuna kuphila nemfati leni ngoba na uyothatha umfati na ulijaha usuke ukhanza ukuthi bakhona nalabanye labathi imbangta lo logcine ukhethe yena kubithathu usaluvala iminyango yaleti imbangi takhe leni ngoba na ungakavali ugcine kuleti imbangi letakukhipha la kuye uvalile lo mnyango lo labanye iminyango yabo boyfriend kuyatiwa ukuthi lo ngithethe ngilolo MTN wami lo Swazi Bank na FNB wami ule ngaphandle ngakho ke ngiyishile leminyango le ngoba lona ngi-airtime lo manje lelo ule ngaphandle ngilolo ngiyena anginiki imali mbamba likhaya indlelo lesilaka mingakho iminyango lo ivalile mingakho iminyango lo nayo lo ngathi na ubuka nje ngenhliziyo yakho yathi kusengathi umnyango nanga uvala nange ukuthi nca impilo yami ingachubeka asifunze kuvala iminyango asikufunze lo angeke keze silingane seningathi yenga nje ngoba nina hlala ntiyenga phela nini ukuthi yengeni wena isibani bayalingana bantu abawuze bake balingana ngiyona nyuka noma ingavela nje ngeke size siyikhuthe ngekufanana leli ngoba silingane mina ngathi ukuthi umuntu wesilisa lo Luswati luthithe ngeSiswati angeke uthi uyacheata umuntu wesilisa lo thithe ngeSiswati akacheati uyaganwa sikhutha kuba ingano akuye ukuthi nciphisa kanzi umuntu wesilisa lo Luswati lo shadile lo fake indandatho uyacheata leni ngoba that's cheating ngoba sowuphula lama vows akunama vows leswathatha ukuthi umuntu nakamekeze sibayeni asuwathathwa nguye lo thatha le vow mina ngisuke ngiwhatsappa nalabanye lengibatshela ukuthi uthatha ivow lo yaloyo noma ngimiyenge lo yangithi ngisemsebentini kanzi ngisekhaya kunemuntu othatha ivow manje ngidomlalela kule vow la ithatha ngimekeza valani iminyango naye lo muntu wesifazane lo suke athethe isinqumo uthatha ivow nakalapha esibayeni akasho ukuthi wena wesilisa lo lapha endlini lo WhatsApp so uvuleleke iminyango ukuthi salube neminyango so ngaphika umtshela ukuthi mina nginentombi tami mina awukwendi lokho ngentombi tami mina ngiyawuthatha lo munye mina awukwendi lokho ngaphandle ke nangabe lo muntu wesifazane uzokwethelela mbamba ukuyamtshela unalo futhi nelungelo nami ngakufakazela futhi uwenta kona umtshela sakwethela mbamba umtshela ngawuthatha lo munye mina leni ngoba kulula vele kithi ukuthatha lo munye kanzi kuye kufanele sacala cishe ngala kanzi mina ngiyaeda asivali iminyango asikujwayele kuvala iminyango ukhiye thatha isikhiye salo mnyango lo usilahle wathi sengibhekene nayo umnyango la lele minye bekuyiminyango la kulendlu yami iminyango sengiyivalile ngayikhiya sengide indlela engena kiyo ngithi access yayo ungathi ushadile ngala usene access ya girlfriend ushadile ngala usene access yana ex wakho wasemuva ushadile ngala sekunanaba ke bosisi labafike bathi anginenzawa nekushada kwakho mina nginenzaba nawo Besifazane basafuna kufundziswa inkinga yabo nabo basuke babe nokuthi nathi kanjalo bangabuki le consequence ngakubo labo sesile bakhona nyalo nomngasi yamsoma usuyamtshela ukuthi nginemfati athi ngijabula lo singitshela emaqiniso ndawukhona yini kusinaka sobabili uthi nawo ngidawukhona ngikho ukuthi ufake iring noma ungafaka iring la bala sebakhona nyalo bangenelana bagana nale ring yakho
bakubute futhi singushayela ngabani ngiyakwaTsaphela yini ngak-SMSela ngabani kusho wena ukuthi uyangi-SMSela kusukela nga-8 to 4 nga-5 ke ngiyaphuma emsebenzini ngekhaya so delete onke ama message uyekhaya kumake iqingo lihlala kumake uyamtshela futhi aluhlali ke kimi iqingo lwami mina ngilubeke etuke elitafula unga-SMS ungathini siyawubonana nga-8 nangingena emsebenzini ngilempilo lesi sikiyonyalo lebita ukuthi iqiniso libe kuphi liba kulomuntu lo wathi kokuthini kuneminyango lefuna singivale kunebantu lefuna ukuthi sehlukane nabo emhlabeni sehlukana nabo sibe sathi ukuthi yabona ke lo bekamhlonipha umfati wami angihlonipha nami angathi sibhathi ngesizathu lesithi sengiyabona somnyango ufuna nguvale lo ngoba ukhona lo munye lombona ukuthi yathi lo muntu uyangihlonipha uyamhlonipha nanomle ngiphila naye mane ute lama elements ekuba ngumfati lo munye ukhanze futhi lokuhlonipha kwakhe ku-conditional ukuhlonipha ngoba ubuka labantwana nasabadeli sengidele kakhulu sadakhula kimi andlamini namamba kunasimelani nyalo sengithandzana nanawo hlakanipho kanzimanzi so damfika kamhloniphe kenzimanzi kakhulu kwendlula konke hayi usiyamhlonipha wentela ini ubukathi phela nzimanzi angasuka naye angidalise angakangithatha ngisale ngilwela kokuthi ngibe silima sakhe ngoba sengiyawathi amadoda akutsafuna ini nakabeke liqingo lakhe angiluvuli nakashayelwa ngumuntu wesifazana ngimbuthi ushayelwa ngibani sengentela kokuthi asala ngithatha uhambe na uhlakaniphile enhlakanipho bese siyabona yeyi igcoke esikhumba semvu imbuti le suyashiya sekufanele uvale ke lo mnyango lo ungasina uthi uyawuvala kanokubuya ubuyisa ukawuvali nathi senihambile senile sathane akakulingi ngendwe lekhashane nawe ngiko sathane ngeke uthi na uthanza imali bese ukulinga ngemuntu wesifazana ndakulinga ngemali lo mnyango lo shiya ukuvulile loye utawulingwa nguwo lo mnyango lo ngawuvali loye ngiko lo takubita ngiko nasingafundza kubamba nasifundo nathi nantshumayelo yesinto ukuthi vala umnyango lo ngeke ukusebentele sivale leminyango ngoba ikhona leminye iminyango lesiyekela sitshele ukuthi asisebentele ube wathi ngekhathi sangeke ungisebentele ke kufana ukuthatha abantu besifazana uthi wena ubataba bafati bakho kanti bayafanana bonke nje bathanza lizinga utabe ndani ufuna lelizinga wena utalithini yini ungathathi imunyu bese uvalelele iminyango ngoba uyabona ukuthi iminyango yemazinga le angiyidzingi mina iminyango yemazinga vala kunaloko ukuthi wena nje wonke umuntu lokukhamuka kuwe ngicela ungiphi airtime uyathi nginenkinga ngabhadali irent so uya provide yathi nginenkinga yokuthi uya provide udivone ngazuthi abakhona bonke labantu laba betana nemazinga ukuthi abakhona vala umnyango thatha abe munye umuntu umlethela uvalele leminye iminyango leni ngoba ngeke usebentele asifunze kuvala umnyango anyela ndakhuluma ngesihloko sekwendlulisa bakhona abantu lesithandzana nabo lekufuna sekugcinwe konke isidini sibendlulisile beka kahle angiphethe kahle angithandza futhi mana ngimthathanga ngicela kumendlulisa ngingathi sengilembile bese ngiyaguquka sengiyambuka singabunga kuphi ngibani umuntu wesifazane lo thathi tshela wena ukuthi 5 years after noma 2 years noma 3 weeks hayi laba abanyalo ke 2 days after solumile nje lumele wena bashiba ngemsobho walenye lapha ngalesikhathi aku relationship nawe usuke aseganene nalomunye ngoba sewunesisu salo lomunye yize aku relationship nawe ngoba khona lo lomunye lamnikethe inombolo ekseni ngoba khona lo lomunye la yakuye ngakusasa baphila kanjalo 5 years after ngicabanga ukuthi lo mlo solunjengale ndlela wena lwamshiya ngi nitabodla abantwana labangasibobeni ngoba nesotshani sakhona kuyibuka niyalayeka usale kahle Isuka kayo itilima qalasa Sizono Sono